bikamuvamwe bikongera bikagaruka mubimbarize ibyo bidayimoni ico bimurondera izina rya Kristo Yesu mu maraso ya Yesu Kristo twoye mu byose murakonda kwa kuruzaho autorité y'ijuru y'ukunda igakora igitanga gikore icyaho kizire abo n'abadayimoni bakurimo ubuze ati yuzuyemo impemu yuzuyemo abadayimoni baragenda kandi bakagarika bambariza mu badayimoni bamurondera basare brosa yamande serebo kisre muta ntugire ingora data misere kitore nakemea sina mwemo bizivuga ngo kizire ndazituriye rezonta yamande serebo y'abadayimoni ndavuze ngo hosh muve mu izina Kristo hosh fire fire ubundi yokwonza mwiki ngo mwature murakuba ngo kizire ubundi mwiki ale mugeni wa Kristo mwana mwiki ngobru naje muno mugeni wa Kristo mwana mwiki nizera Kristo ndavuga ngo uvugume ndavuga ngo usohorije mu mwana mwiki kizire mu mwana mwiki kizire nakizire mu mwana mwiki mumuronderamo iki cyangwa ndabaturire kizire atara amande serebo ndavuga ngo iyo kizire ihabe kizire bakwa kanywa mazini mu mvuge mumuronderamo dushaka kumuha imiliyoni 3 z'amadolari z'amadolari rasatara baba rezo ramande sterebo mutama muri kure niko ndumva ubushobozi niko ndumva amavuta maze wagira hariya wowe hari ubushobozi n'amazina afise hari izindi imbaraga agera kure cyane umviriza rimwe amadayimoni yakize nimba by'ukuri muri ko muribaza ko mushobora kumuha amadolari imiliyoni 3 z'amadolari nimwumve mwinjiye muri sheya ingo twaraguhinyuye erega nta badayimoni bari muri nakantu twakoze kugira ngo tugupime uva muvuga ngo urirukana abadayimoni none wari kuravuga ngo bave muri uyu binjire muri wewe Rongi bifaranga. Urongi ibyo bifaranga. Umwe mwaziga hano cyo kungerageza. Umviza. Abo ni babandi rero Yesu yavuze. Usanga muri Matayo 21 gushika 23. Niyaza bazombwira ngo ntitwazuza abadayimoni mu izina ryawe. Atwaza ati mbiraho sinari imbati. Nigire. Barabahinyuye. Akona kantu twikore. Akona kantu twari twakoze ura ngo tugupime. Munya wamubesha abantu murati gusenda abadayimoni. Abo ni babandi Yesu yavuga ni yagaruka. Atubabwira ati musoza gukora senda abadayimoni mu izina ryawe. Nabazoga ati aho mbazi tubisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo 7 kuva ku 21 ishikira na 3 turiki abana bakisagara ni baza kunduguruka mugongo ndumukozi w'Imana sizo amamisi